ko Masashi Yamada. Mr. Yamada, he tino rangatira no roto mai te whenua o Hapanihi. Ko tā te iwi o Ngāi Tahu he noho nama ki tērā rangatira. Hoki aku whakaaro ki ngā tau o te kreme, te whawhai kōkiri hia e tā tīpene mā. Ko Ngāi Tahu e raro e pūtu ana i tērā wā. Karekau he mone i aha rānei he rauimi hei whakawhanaka i te kreme i tērā wā. I whai wāhi mai a Yamada kia tā tīpene i taua wā, hui tahi ai rāua. Nā tīpene ia i hari atu ki etahi o nā pākainga, ki kai kaura tūtaki ki a Bill Solomon mā. I hinga i Yamada i te aroha mō Ngāi Tahu. I rongo ia te wairua o tēnei whenua, o tēnei iwi, nāna mātau i whakaura meki. Nā Yamada tetahi haki nui i tuhi i hoatu ki a tīpene, ke tāi ai e Ngāi Tahu te kōkiri, te kreme, kia whawhai tonu i te rāwā. Ka mutu i kaha te hononga, i rena te tau kāia i pai here i a Ngāi Tahu me Yamada. Ka mutu i te whakataunga kreme, i ngana a tā tīpene, a tā Mark, ki te whakahoki, i ngā pūtea nānei homa i e rā tau i mua. Engari, ki hai ei whakai. Ko tā Yamada, tukua e rā pūtea whakatūria he karahipi mātauranga. I hoki ona whakaaro ki te wai tūtaki ki a Bill Solomon ki kai kaura. Ko tana mahara ki taua kōrero rā. Te aroha nui me te whakaaro nui o Bill ki te mātauranga. Kia whai wāhi a tātou uri mokopuna ki te mātauranga. E puta ai te ihu. Nō reira, ko tāna ki a tīpene, karekau. Kaua e whakahoki mai te pūtea ki au. Waiho, whakatūria he karahipi mātauranga, nā kona i hua mai te karahipi Yamada Regan Scholarship. Nō reira, he nui te aroha ki tērā rangatira, ki tērā koroua, waihoki he nui tōna aroha ki a tātou o tahu. Nō reira, e tangi ana te ngākau ki tērā rangatira, nō reira e Yamada san, e au te moi.